Lengsin biro Santos Electronics Singjamai Leksang Them Lekai. Yungi home appliance sing the natana. Luhong with the sang the Beatraba, Yumamagi, Makup Mata sing the natana. Washing machine, freeze, TV singba, electronic items sing, wholesale rate the Pangan Magaloinana. Atomadong Yumda, home delivery Kudong South Pijeri. Santos Electronics Singjamai Leksang Them Lekaida. Adom Yumda, Chandraba Yadraba Potlam Sing. Amadi, Angangi Sanapot. Makas una panghanjari. Adom na kariguma mobile ma mathau taraba. Mobile ma anobo leibi gen khanbiraba. Adoiba tarabadi Santos Electronics Singjamai Leksang Them Lekai. Miyam gidamukta thonglaw na hangdon leiri. Makhal khudimaki mobile khudimak phangbigani. Ado su kariguma adom loan oine EMI da thibiraga lobigi harabasu loan gi khudong sabasu pijari. Santos Electronics Singjamai Leksang Them Lekai. Kurumzari SKTV Yangbir Bukunampu Taramnokchari Raj Nongthombam. Welcome to yet another edition of Beyond Headlines. Ngasi hanu lakchari ba mafamasi haukiba numit kharani asida yamna nungaitaba paw mayam sing lakpagi manungda ama oiriba Imphal is district ki Mantri Pukhi gi village number 8 ena khangnariba kogi lay inkhol hariba khulasidani hariba khulasi maningda ubiriba si koi high court complex ni nauna saba kogi capital project ki manung chana sa ki ba high court ki complex sang na sara lere ji highway ki paring dani sigi hek thangna na leiri ba khul hai batare lay inkhol si 2005 ta capital project lak pa matung dagi di hari mafum si sulauksana ba honar pa aduga 2010 da order thoga hai batare swai area chi phau ba laksal na bagi claim lak pa dagi khunja sen yam kanna protest to ki maru in 2013 14 da hai batare 13 da su eviction tawna hona ki khunja sing na ya ki de aduna hojik su mu nauna hau khiba september gi tang ahum da su amuk notice kumba hari ba khulasi da leiba matam du da makoina measure tawgi bhai gadra evaluate tawgi bhai gadra yum dhong che chama tara khak leina lenga ki record ta leibagi matungina hari ba yum dhong chama tara dugi makhogi atopa mafam da top da serada makhogi leibham se piragani 3/40 piklaba lam area ma da yum sabiragni mafam da lehlagani haibagi lottery si ngasi tawgani habna singbai wafam sing mayam lakre aduna masi yaro hari ba khulasi da kogi puwari oiraba khulasi da adumak leijage aduga karigum hongdokba targa su yamna matik chana atop Muhammad relocate to bigadam heba khunja sing yam chawna protest story ngasi machu hari mafam asta khulasu makter lain khol da mayam koigi lain khol se kangadabni displacement to bi yaroi haidana yam kana khongjang chingchali aduna hari ba issue sig matang sida wari sanagudam makta hari ba khulasi da gi manipur gi miyam na thudo hindona khangnar ba mi kharaga aduga lamdam sigi mi using su wari sabagi tanja jo lojage to start with han ba koi mayam na thudo hindona khangbira ba koigi oja Maimom Anil ne oja Maimom Anil si koigi laying call kan balup ana koi lupam semi laying call se kan da ya di hai na hari balup se ki president so very otherwise Manipur gi highway mayam se da thoi bak thodo wathok mayam sing ase da achoba role ama lobiri ba ko tonga tonga association gi koi leader ma so biri ba ja Maimom Alin ni oja Anil haiba matam mayam dum khangbira bani oja so ling sen dole bire lo na koi gi mayam na kada coalition against drugs and alcohol da dong ma drug amadi alcohol gi mayak ta campaign sanction bada yamna naw ena yang lo na changsali mi saka mane du kun su kan da ya de isa gi kun ni kun ja moina aduna hairi ba laying call kan badlu pasigi joint secretary biri ba ko gi Geetchandra mangang ni Geetchandra busuta nokchari welcome to Beyond Headlines and last but not the least mayam na thodo hina khana ba ko gi oja ko oja election doli bire oja Malem Ningthouja oja busuta nokchari welcome to Beyond Headlines oja Malem se mayam na thodo khange hoji pudi ko DM university gi history ki professor oina assistant professor oina library otherwise khulsigi su khunjane ha tare to hari ba khulsidagi yamna tangla balam dum sigi mi yamna respect ong ba mi yam am puthokli leisu leiri ha tare aduna hari ba khulsi kandaba yadi ha bi wakalon sida khunja mayam singa sina masi su ngarang na hasu mayam obiramani koi gi Raj Bhavan da thomjan ba protest to ba koi khunjik kandaba yadi ha bi wakalon ngasi su leptana ha tare mayam khongjeng chengchali koi khunse kandaba yadi ha dana aduna Kunsigi problem se karino karige damakta kunsi kan matuk tarbi to lengang aviation to ge hairi bisna karigino haibagi simple ore lenga ki oina de ko leiri ba high court ge complex chawk thoke haibane dubu kitang historicity atare his puari de kitang changjalega koi khulsi kan matam di horkhibano kamai to dana koi gi high court complex gi part amo hengi haidana capital project gi part amo hengi haidana 2005 onwards sida lamdam sigi miyam da kokchi helebna haibagi matang se ozanil le hoje ozanil kamai thambi Rasasi 1970 de pokpani ai mafam sida chahi 70 hairise 1970 pokpani chahi yankai mari yankai banga surabni haitare ai gi pokhomni ina pisapi ngedagi
ꯆꯦꯟ ꯆꯣꯡꯗꯅ ꯆꯦꯟ ꯆꯣꯡꯗꯅ ꯁꯥꯟꯅꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯆꯥꯎꯅ ꯌꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯖꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯗ ꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯪꯁꯦ ꯁꯪꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯔꯦꯡꯁꯤ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯦ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯦꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯈꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯈꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯤꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯦꯕꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯅꯤ ꯇꯤꯕꯤꯒꯤ ꯇꯦꯕꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯦꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯒꯦ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟ ꯇꯥꯔꯝꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯅꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯍꯤꯡꯒꯣꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯁꯣꯟ ꯑꯅꯥꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯃꯤ 7-9ꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯛꯄꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯦꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤ ꯅꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯤꯡꯒꯣꯜꯗꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯅꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯍꯤꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯀꯣꯏꯌꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯊꯥꯡꯒ ꯀꯔꯥꯡ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ XYZ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯅꯥꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯅꯥꯔꯦ ꯈꯪꯕꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯤꯅꯕ ꯂꯩꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯏꯅ ꯁꯥꯞ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯑꯉꯧꯕ ꯄꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯨꯁꯇꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯨꯁꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯊꯝꯐꯝꯅꯦꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯁꯤꯗ ꯊꯝꯃꯦ ꯊꯝꯃ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯔꯒꯦꯗ ꯑꯩꯁꯤ ꯅꯥꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯊꯝꯃꯝꯃꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥꯁꯤ ꯅꯥꯍꯧꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯅꯥꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤ ꯅꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯥ ꯑꯊꯛ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯥꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯔꯤ ꯆꯥꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯔꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯑꯃ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯑꯃ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯑꯃ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯀꯅꯥꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯒꯟꯕ ꯂꯩꯅꯥꯅꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯦ ꯃꯅꯥ ꯌꯥꯎꯔꯔꯣꯏ ꯃꯅꯥꯇꯣꯟ ꯌꯥꯎꯔꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯃꯃꯤꯠ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯉꯔꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯀꯤꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯗ ꯅꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯣꯠꯅ ꯅꯥꯔꯦꯒ ꯈꯪꯕꯁꯦ ꯃꯃꯥꯏ ꯃꯤ ꯀꯨꯞꯁꯜꯂꯒ ꯄꯨ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ ꯁꯤꯗꯒ ꯄꯨꯔ ꯊꯅꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯔꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯊꯝꯕꯗꯩꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯀꯅꯥꯃꯨꯛꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯆꯥꯛ ꯈꯔ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄꯤꯔꯤꯀꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯛ ꯈꯔ ꯄꯤꯗꯅ ꯇꯧ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯥꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯆꯥꯎꯔꯧꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯒ ꯈꯨꯟꯖꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯁꯦꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯁꯦ ꯐꯥꯗꯔ ꯃꯥꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯦꯄꯔꯁ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯆꯥꯔꯧ ꯃꯧꯔꯧꯅꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯂꯦꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯩꯗ ꯃꯤꯁꯨ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯠꯇꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯩꯇꯣꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯧꯁꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯟꯁꯦ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯠꯅꯕꯤꯗꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯁꯨ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯩ ꯀꯅꯥꯃꯨꯛ ꯅꯦꯛꯎꯕꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯤꯅꯤꯅ ꯅꯦꯛꯄꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯎ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯔꯥꯠꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯁꯤꯕꯒꯤ ꯁꯣꯛꯄꯒꯤ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯦꯛꯎꯕꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯎ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯡ ꯌꯩꯕꯤꯅꯕꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯡ ꯌꯩꯔꯒ ꯑꯍꯜ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯀꯣꯔꯇꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯛꯄꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯆꯕ ꯈꯨꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯔ ꯍꯧꯔꯛꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯇꯥꯗꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯎꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤ ꯃꯇꯦꯛꯁꯤꯗ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯃꯆꯥ ꯄꯤꯛꯇꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯟ ꯆꯣꯡꯗꯅ ꯁꯥꯟꯅꯐꯝꯅꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯃꯟ ꯈꯥꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ 39 ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯂꯝꯕꯤꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯍꯥꯏꯔ ꯈꯪꯅꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯁꯥꯐꯝ ꯑꯅ ꯈꯨꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ
ꯁꯥꯐꯝ ꯑꯅ ꯈꯨꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯥꯐꯝꯁꯤꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯇꯦꯛꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯛꯁꯣꯅ ꯆꯠꯂꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗ ꯔꯤꯛꯁꯣꯁꯤ ꯁꯥꯐꯝꯗꯩꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯂꯥꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯊꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯃꯃꯥꯏꯁꯦ ꯔꯨꯃꯥꯟꯅ ꯈꯨꯝꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯪꯅꯕ ꯅꯥꯏꯕꯔ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯨꯔꯒꯥ ꯄꯨꯖꯥꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯇꯧꯏ ꯔꯥꯖꯀꯣ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯥꯅꯤꯍꯦ ꯗꯨꯔꯒꯥ ꯄꯨꯖꯥꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯣꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯅꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯂꯤꯂꯥꯁꯦ ꯃꯐꯤ ꯃꯔꯣꯟꯁꯦ ꯀꯨꯞꯁꯜꯂꯒ ꯂꯤꯂꯥꯁꯦ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯃꯃꯤꯠ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯥꯠꯆꯜꯂꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯏꯛꯇ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯏꯅꯦ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯆꯠꯄꯤꯈ꯭ꯔꯣꯅ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯀꯦꯗꯣ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯏꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯅꯣꯛ ꯃꯩꯁꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛ ꯆꯥꯎꯕꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 3 ꯑꯩ SSR ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯃꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡ ꯃꯊꯛꯀꯤꯁꯦ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯤꯡꯃꯩꯔꯣꯡꯒꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯕꯁꯤꯗ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯗ ꯃꯍꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯁꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯝꯕ ꯕꯦꯁꯇꯨꯗ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯝ ꯊꯝꯗꯦꯕ ꯂꯩꯉꯣꯟꯗꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯍꯔꯥꯁꯃꯦꯟꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯔꯥꯁꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯍꯔꯥꯁꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯡꯈꯛ ꯆꯥꯎꯔꯛꯇꯅ ꯄꯥꯈꯪ ꯐꯥꯔꯛꯇꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯥꯡꯉꯒ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ 20 years ꯆꯍꯤ 10ꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯍꯔꯥꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯅꯦꯕ ꯂꯧꯁꯜꯂꯅꯤꯅ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯆꯤꯞ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯝꯄꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯨꯝ ꯑꯌꯥꯡ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯗꯨꯗꯤ ꯆꯩꯖꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯤꯌꯦꯡꯐꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯖꯩꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯆꯍꯤ 10ꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯍꯔꯥꯁꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯆꯍꯤ 10ꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯔꯥꯁꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯌꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯐꯥꯎꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤꯅꯤ ꯇꯨꯝꯕ ꯍꯤꯞꯄ ꯆꯥꯕ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯪꯅꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯌꯦꯟꯗꯦꯝ ꯃꯀꯥ ꯑꯃ ꯊꯥꯕ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯨꯃꯤꯠ 4-5ꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯄ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 10 ꯍꯦꯟꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯆꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯆꯍꯤ 10 ꯃꯨꯛꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯅꯤꯜ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯔꯥꯁꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯍꯔꯥꯁꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯣ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯈꯨꯟꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯁꯤꯡ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯕꯁꯨ ꯄꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ 1940sꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯜꯁꯤ ꯂꯤꯡꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯒꯜꯂꯤ ꯇꯧꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯤꯒꯜꯒꯤ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯜꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯇꯥ ꯑꯃꯃꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯤꯒꯜ ꯗꯤꯠ ꯑꯃꯃꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯩꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯗꯨ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯌꯥꯈꯤꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯁꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯔꯛꯏꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯇꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯕꯤꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯏꯒꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯗꯤꯁꯀꯣꯔꯁꯇ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯈꯨꯟꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯅꯝꯕꯔ 8 ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯠ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯟꯕꯅꯤ ꯈꯨꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯀꯥꯏꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯗꯤ ꯈꯪꯉꯒ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯕ ꯖꯥꯠꯅꯤꯗ ꯑꯗ ꯂꯥꯛꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁꯥ ꯉꯥ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯎꯄꯥꯜ ꯋꯥꯄꯥꯜ ꯍꯩꯄꯥꯜ ꯂꯩꯄꯥꯜꯅ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯟꯗꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯔꯚꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯔꯁꯦꯞꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯇꯦꯛꯇꯤꯛꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯁꯤꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗꯅꯤ ꯃꯤ ꯇꯥꯔꯝꯃꯤ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯒ ꯕꯥꯏꯁ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ
projects is how lawyer have agenda the misrepresentations and misinformation gi deliberate ploy ma khoi na u do se mase koi social science ki mi jeng de gi tar ga di koi gi amrom de tar ga di conflict of perceptions hai ba ma le ni ko adagi conflict of the koi interest and action si le ne ba conflict of perceptions ta koi kamai yeng ge kan stai da koi gi lengon gi miyam gi perspectives ta gi di an evolutionary village ecosystem gi approach ne akoi han da gi hingmala akoi gi genesis kunsi da gi hawrak pani akoi evolve tork pani akoi gi ecosystem amani haibasi gi argument ne haibadi by default akoi gi natural and legal rights se lebam to e haibani ba government gi perceptions ta gi na akoi gi yam data based and with official bias te inform oi data based guduga legal reductionist determination ki approach ne ba akoi ki file da noi se mi tai se yawram de ko noi mi na te noi encroacher ni haibne ba encroacher haiba se the min to je kaino noi di right lete ba kang bu ni takhai ringa takhai ni thugai ra thugai haiba se gi yam hegemony ko ba arbitrary position ma khang ne ba mapum moi ne yeng ba di den kon ki miam se pata ta ba khar su yawi ta da ba khar yawi si condition se nga sai koi marup anil na su background khok li khre dana masida koi no udoi si di pata ta da ba gi problem je kon si da mi lete ba gi nati heba amasung moi gi legitimacy lete ba gi nati ba data manipulations ne ba data manipulations da ubo phangi si kari no government ki approach ta akoi kari haini yeng ba yai lai ba upai lejita ba amasung socially ostracized or ba michang lejita ba jingse neglected and deprived tawbugi ki process amada lairi ba mi jingsi da voluntarily pata system pi bagi mota makoi da makoi phangmum thokba rights se cognizance lobi da deny to orga thamba deprivations ki overall ki historical perceptions neba sidagi thora iba conflict of interest amasung action programs neba governmentality ki purpose perspective gi yengi sidi kaino kunji lai sing encroacher ngata ni takhairo akoi project ne hena maru oi haibene ba sigi approach ni government na nampu hapu da tawna na bo khona reisina adagi de amana akoi gi rights ki perspective te gi akoi se mi oi bani hinghom thoi hingna ba thoi akoi gi sumatik cha ba kheti piron tawbiu akoi bu bapung pa na survey tawbiu project se viable oi bra oi dabra 20 acres demand tawda moina 42 acres mu pithoe adu su kamai tawdana akoi environmental impact assessment ki norm violate tawraga free informed consent of the affected peoples ki conscience yaw da bida manipulations violations tawraga koi gi kari haini koi gi false propaganda ko na sing base sang na chithara kan se da mioi besing tathok pagi policy ama kak lakpani swai se na haje se conflict of perceptions ama leire asigi yam chawba koi gi implications lei adagi di amana conflict of interest aduga conflict of koi action se da thorak pa conflict ne ba akoi no hoji babu da uri badi misida party ohom ne involved tawri se government of Manipur, High Court of Manipur and peoples of LIKL. Government na masai mayam se deny tawraga nampu da lam se pithoki ba High Court na convincing ji awaba lairi haibase una khangna Temple of Justice na Temple of Justice sida lawyers singi mingda or judicial officers singi mingda lam karamba yam pikpa microscopic yam powerful section khrana opinion se manipulate tawraga justice delivered tawbugi mohta proprietorship right claim tawune government ta noina pithokre habni na piro habne ba mi tari kholi government noina khoida pithore ise kari gino ji peoples ne protest tawri mase khoi gi justice ta yamong ta dabani noina khoida lamdi pithoe tawdabu moi gi issue se address to kari gi tawtrino haibi question se tawdabi de ko lam je khoi goi rabani lam ju thugai reni haiba justice se completely ignore tawba temple of justice khoi gi wetland area da na khumba mayam na lam khop da di government effect tawki tawbu da di stay order ga thamiba ko somda na ngasai aswan bani ana bani na haira kan sidai da koi gi tuhlo inkhakro akhoi gi lamje phangora loire kan haibagi land hungry land grabbing gi intention amakak without taking into cognizance violations and the grievances of the people lam yam karam gi interest ne ba urise LIKL people na hairi di hojik phobu da sakhot pagi project lak pasida akhoi na kari sacrifice tawgre akhoi gi lambi chalamba akhoi sacrifice tawgre moi da pithokre ko hana sida thokpu yarame crematorium akhoi mo khoi da pikre khoi pasa khaim ta logdi ko moi da gi akhoi gi lam da moi na cross torok pani ba maram di akhoi gi irong rivulet siga sing siga na natural demarcation soiraga mercy lands me na neglect to mofum se khoi thorok pane ba akhoi crematorium moi da pithokre akhoi gi sanabung moi da pithokre akhoi gi sanjabung mo khoi da pithokre angang sing na sanajaram ba mo khung potha sang wen recreational field se mo pithokre ba sigi asibi lawri bese da 21 acres helabane ba asida lepi ro somda encroach to anu haibane ba adanga sa ina haibado yam bias ba reductionist legal
determinist approach da approach to kan law na yadi hair law se misuse tawraga lamdam sida leiriba justice pamba chumba chatpa lawyers and judicial officers ingi mingda len karamba lam karamba judicial officers amasung ukil kharana idea me amse manipulate tawraga khunmi sing se encroacher ne hena sanduaga khunmi sing se adequately compensation ne tawraga sanga dawna tangi haibene ba ko sigi discourse yam significant oi now we have two parties kana no bo justice pi doise high court si complicit oi reba government na aran ba tawram taragadi soi gi bale taragadi the high court is not intervening it's now complicit hurallo na da mo yaureba kun takai na bo hona bado adu itaragadi temple of justice ki magi conscience se akoi questionable oire manipur da chathari ba development project se mas inclusive development oibra miyam gi saruk yaubra yaudabra habi question oireba laing won miyam na hari di karino akoi bini thina survey tawbiyo akoi da mang dori bisi karino tak dori bisi karino kamain tawdana accommodate tawsige sigumba na mi chinchallakpano problem thoraba urban gi congested space asida kunmi sing takhairaga maroi na Meitei ngakta ko sida Christian gi mongphom leiri asi takhairam de ko sida da pangan sing gi mostly takhairam de ko akoi Meitei ni hagera Hindu ni hagera whatever akoi gi mongphom di takhai khrabane ba injustice ama akoi Meitei khunai de sathari ba sing da su taba yadraba hong basu yadraba chat basu yadraba mafam sida high court ki lammi hoba mi khragi interest ta khunje takhairaga amasung namthak hapuda ngasai ina hajabado encroacher ni commission pi kan haijil laga haitare ko kunje takhai na ba oibra haise mase viable oibra oidabra justifiable oibra haise question to bune ba akoi na high court su Manipur government su hairise with public keno mayam yauraga high court ki retired neutral oiba conflict of interest yaudaba judges khra yauraga open debate tawsi haibne ba noina sagi hariba project se kun takhairaga compensation pi dabida hena better options of survival noi gi yum thugai bala pada nang leriba film du lekha taw haibidi nang register ni yaning oiba nang gi khoi gi yum se tangai padana sada ba yadre project se noi di hena phaba phibam ama pi gi hai tar ga di khoi ju khanna ne ba adu surana tabida noi se sanga dongna encroacher ni kai ni kan hairaga tan thoga chathar kwa siguma yam aggressive oiba policy sine ne ba khoi na tawreisina masi chumila li haiba se open debate tawsi haibane ba aduga recommend tor process to maduda decide tawsi haibane ba adu ki raga sian bane ba adu ki raga sian moina onatena na power se mo khoigi khutta lei haidana nam dana khoigi moina apam ba se select torga khoigi sustain to bo yaroi do pi bane ba si bau gi cs ne lei ri se lahingol people gi di diksu viable options open to bogi khoi option adum matam khuding to open to ko adu singna rakta raga di moina khoi hatlaga khoi thugai raga Satpataba. Moina invite tawri basidi. Kaim dana teba. Public outcry ni ba. Okay, irang ngai ba. Irang ngai bane ba. Okay. Irang ko bam ngai rak ba tare adu hujik lai bo apum di relocation Geetchandra. Ato mada relocate tawna ba mamang nu su tormi hai ro hujik so na koi khullom da sanga ga su mayam da Manipur gi mayam da koi gi lain khol gi khunse kamai to ge sapet khang bai mi mayam su leng mani ru lain khol si nang na koi gi Imphal se da gi chimrong da siler ching sir uri ba ching se mayam na national highway number 2 da ching jam to urpi koi camera pasana sido uri ba ching gi napum se koi gi national highway number 2 asi mangda lari se koi high court ki complex ni high court ki complex power sab matam da uri ba chingin napom da koi gi chengmerong madu gi chingin napom du ni sigi chingin napom ji hek ma khong da lari ba khunjini koi gi lain khol har sirek thokraga sanga khong gi crossing du ta du ni oda sanga khong gi crossing du da gi sanga ga leiba chingin napom si da leiba dum laba khulni ra khulji chingin napom amadi mangda koi turelam ni turen se koi na irong turel haidana sigi ani sigi marak leiba khuni lai in khola yam nang na within 5 kilometers ke radius ta leiba khalam khang ni ko ja sing khun lom da sum changa ga yeng minar se koi oja Anil su odaga koi gi oja Malem se dum lak pi aduna hujik se na getom lak ching relocate to we wa su lai aduga asai compensation na ching ba pi gre hai bagi pi di hai bagi su khara argument lai hai tare adana entire pieces se Manipur miyam na tonga tong opinion ani form to hetar lai inkhon hari chi maram cha hen hai ba kangu su lai aduga lai inkhol kangi sin saning dadana lehan ba man bagi wang ngang ba mi kharo su dumak lai hetar kamai thambi be masi tasing na harga di khoigi 2014 da Manipur government ki khoigi police team hai bitare ko ado ayuk nganta asida laga combing operation ma chatai 2013 ki June July matam 13 ki sida kamai to ge kan khoi yum sing ki lo in sifai se leira kan sida yum da leiba head of the family se thopiro hairaga photo mom ka kap ki adugi photo se kap kan khoi kari gino ko ino hangde e sidi yum da leiba mi sing do identify to bugini haina adu ka haira kan sida khoi gi yum gi photo se kap kan da khoi household se chama ga tarani haina government na notice am thole ba aduga ngasai gi compensatory amount hai tare ko yum mom da khoi gi yam pick pa amount hai tare ko khoi gi pulabo in moin irak pada 80000 adagi 1 lakh ko adagi building ani kha yawi aduna
4 lakhs adumai oi adu church amaga sigi like one story building amaga atai di 80,000 70,000 50,000 yumamam gi adumaina mogi notification se thokpi re adu tholo kan sida aduna ngasagi yum aduda leiriba magi property mayam ji loina konarabra haiba question amsu saida la eba ko adigi mu haiba yum cham tara sida yum ani amadi zero compensation ne okay pambu yaudaba ko aduna sumba su yaur kan da yum cham tara si nampuda adumaina thoe aduga khoida haisi noigi compensation disi dagi lauro law haiba pot amala adugi nakan marak tuda mo khoise lehingun gi miyam siga khogi matam dugi sarkar ga wari sane sanar kan da ai boin dile hawdraga su akoigi lehingol jiga manaba mafam ama khoi lamlongai gi area da akoigi package ama haitare ko rehabilitation gi package ama not only ngasai gi pesadu khak nataba akoigi yum su sabirani ngasai gi 40 by 30 government highway sida paka house sabirani foot contra by 40 sida hoi area da yum amam check yum sabirani adu mudakta khulamo ina madugi community gi area me am semkala kanda akoigi community hall adegi akhoi crematorium adegi school adegi health center na ching adu myam semkala ga akhoi laying hole ga haipet environment mana basigi ek nak pada lei baching lamlongai gi sagat kani na adu maina hauram ne hauram kan ja sisu maram khara degi akhoi environmental clearance lawi lawdi en tawna badegi cancel tawgre matung da hoji phawda atop alternative arrangement amta sinbi ba leitri ba khoi dajabadi top dasra gi haipet tajai top dasra da relocate top dasra di mamang da mo akhoi kamuye tv dan hairam kamuye tv da yam arapa akhoi mi leine da bazaga haiptare ka akhoi sachara geng geru matam su akhoi samna ha akhoi laing goal sidi wangkai kendra manung chali bani adu yum ta imc gi area ni ko chakot ba lai ba ngang lei bu tongan bam ni adu mafam sidi yamna ngasai ju takpi gi bu 0 kilometer manung dani haibi ai 0 miles manung dani aduna sigi leiri mafam sidagi hongdoga arapa kamu ai tibi da hongni ha kan khoi object tawi adu muthang da top option ngasagi top dusera adagi khoi gi kairau langthai lokol adagi khoi kaibi taret khul na chingba mafam jing da su mafam jing je khoi khallu hadana khoi pi adu khoi object tawi maram de khoi na hai se khoi matam du da khoi na haina gi ba package tu adu ngasai government na fulfill tau de bida jagi apam fulfill tau de cancel tau ra matung da makhata ba arrangement song tau dana nampu da khagi lam leire chatlo adugi kamuye tv ga se khoi allotment thokja leini allot tre aduga ngasagi khoi sigi laying khol apun bagi 29 acres oram badagi 8 acres lograba laying khol se hoji leiba 21 acres se mu haiba mafam jing je subjala kan 3.03 acres aneba kamuye tv top dusira na ate moina piri option jing je only 3.03 acres ida subchal laga laying goal compress tor in place of 21 acres hoi in place of koi compress tor ko haita yes laying goal gi hujik lai jari ba mayam gi size 21 acres ne ado hujik no relocate to dusina only 3.03 acres mayam ji pull up lai ro layu sineba adu jo ngasai gi yum gi 40 by 30 sigi square feet sidane yum gi size magi hingon size hoi adu musida laiba poti kai no hakanda hive 2013 gi survey neba hujik sahi tara hele mitra adu egadi hoji hoina yum se ngasai cham thara hambadu hojiti matam du lem sei tarai matam da angang ro chaw khalai ni pakhang pha khalai ni natra mai makai pan ba yaw lai ni macham su chaw khalai ni adu myam du kan hoji se 156 yum se leire ka khoi apun bada aduga total population 759 lei aduga sida leiriba sing se ayam bana khoi gi nom gi surga chaba adugum ai khoi gi leiriba khul asiga nakna ba area da 5 to 10 kilometers sida leiriba any akhoi establishment me ama sel thumgi hoi sigi shubham nompham leiba mayam siga nakna raga swai sida dum leiba adugumba khunjang aktani haijeri ba aduna adugi pot adagi anak ba swai da dusi dukan phamba khot any leidana ko singu mayam se tawraga hingjabani na hoje khoina leigaduriba mafam sida su sai mi ta ba sunate pura lamhang ni ko aduga akhoi ji pura akhoi gi jaga du da huntok pa samana dori adu sidal akaduba question di kai no hakanda akhoi gi hujik se manipur da yamna manipur gi burning oiba issue ma oiba Meitei gi lam mayam pixelak bagi atopa community na khoi gi kare haini Meitei khunai da singnarak bagi achoba khoi gi problem ma hoji chahi ani hena thengnareiba sigi lan siga su yamai na ba Meitei khul sum to mai beng marak sida adagi khunja me ama mafam du leiba khoi Meitei me ama IDPs oidana IDP oid leirakpa adagi depressed oirakpa
adagi pendaba mayam dum kan society to wi chang hengal laiba matam sida Meitei khul lama city mayon maktagi mutat ka Portokani to haise. aduna sigi potse kadai fauda ngasai gi temple of justice ngasai bi gibdo moi gi di 20 acres moina demand tawjaba saruk tuda I court complex fajana sarga 2013 gi march gi moi fajana function tawba hawgre hojik dum court ki main component saraka na mathau loina pangthokpa hawdana ngasai gi bench me ama phamdana leidana ko adugi court ki Space to laser. space leijagre hojik tawrai potting ngasai 8 acres lok chalaiba sisu ngasai moi gi cricket field sagalakpa adi somda leiba yum myam se thugairaga makhoi gi akhoina tajabada golf field gumba football ground gumba recreation gi adumba khoi garden sing leidana ko judge sing adagi administrative moi gi da leiba myam dugi khoi gi hen macha masu sing nungai ne ma pham moina sai gi khul si pura muthlaga yum myam ma masde leiba mahiro myam ma nupi angang ahal adagi anaba myam leidana ko sigumba haidi yam koina leijara ba khul ma muthlaga andang sai gi achawsang khara kha phamnai ba khara nungai ne bagi aduguma pot ne ba la ka doide aduna si gi pot se kadai phau chumbage haiba sisu yam kupna yengba ma darka oiba adagi mo akhoi gi Meitei haiba akhoi chingda su ta ba yadraba nong nong gi akhoi gi space pixel ba asiumba khunai ma asi akhoi se mu displace tor kadai dam thambi ga doino adu gadi akhoi se akhoi masen da sum majority ne haija bai wani mafam adung mi pixel ba chatpham lerektra ba yamna limited oiba akhoi gi space da akhoi mayam simu kadai da amu lehen ga doino natra akhoi hato ga doribra haib se swai to question la eba aduna sigi adigi Imphal area makta da asai akhoi gi government ki su lei Imphal area makta da akhoi gi yamna mi leibam bau lerektra matam sida government gi chow building Imphal mun sabai mathau kai ta kitang haido sabai aina court ki complex ai do samna habla si administrative leire so sai da quarter sa ge ga su akhoi da pibi ri top dusra da pura sabi bi kai kai ge football ground da ara sanaro su lai yai dana ko moi gi mayam do satlaga dum sanaro si yai Golf su golf su ada sanaro yai phajama pham mayam sing ko pi yai ba adu akhoi yum se thugai da ba yadi hai bi ke su leite aduna masi taina ga do se government amsung high court ani ni ani sigi amana su high court na yaragadi government di ke su kai di hai adigi high court mai su government pi thokrabani haiba adugi ani du ne ba aduga leiriba khunja sing khoi leiriba mayam sigi di apam pam da de khoi su si mi ni ko hai kai si kaim kan da bi da ta nampu da tawbu di aduda ne khoi gi sidai da panjaning ba amna khoi gi laikai si su handaki irang si ga mai lena thawai khubak ta hapaga anda khoi 80 yaujaba khoi gi Manipur gi ngamkai ngak pada thawai yaujaba khoi gi 80 gi 42 members le youth moi masa kai ba khul si nampu da government na thugai ba taraga di high court ki gate mak ta da moi se masana mai tharaga si jagani haiba adugumba moi gi masana signatory tawrakanda DC Imphal is ta khoi pisan gre sida masala piram matam adugi stand phau la eb degi ngarang maksu governor da thomjal kan da khoi imai bel me ama mai thar si jagani haiba stand phau la is nandi khoi kasu khoi irang pam banate lengo ji kasu irang pam ba adum pham nate aduba khoi leiminari me am sing sustainable development haiba to moi su dum court to tawjasanu leiba mi sing su kadai wai da adjust taw ya ga kitang jan na ba ya bra haiba potu su yengbi ba ma change adu na thagadi na pu da tawgani haragadi asi lengo na tari ba da sa je atopa khunda sum tarak pa yai asi lengo na wari ba su maina atopa khul me ama even pata ta gera taro gera government na bu nam khai ge haragadi ta ya ba si film da la ga di atopa khul su dum tarak pa yai ba adun sidai da khoi public leibiriba mayam su CSO kangde ate human rights ki leibiriba mayam environment tils mayam su leiri ko si mayam su kitang yeng changbira kan lehingun gi se kadai phau chumbono kadai phau da masi pose support to ya banu ya da banu ka se lakpira kan da sida visit to bira kan yengbiu lei film se kamai toi hoji su asolana mayam lei le proceeding sai takpi to patient leiri bane ba ko hekta khoina phangai hajal ga pang hong la ga sida lesson gi bade na te ba ko khoi da school linkhalamimni orphan home linkhalamimni ngasai gi mayam gi macha masu gi ko adagi sida hospital sing linkhalaktan semgalaktan tawrai ne haba an asok sang ba masigi history amaga sagona lakpa khul ma muthar pai bisidi si akoi khakina tana akoi budi fare moi displace tawgra ga su Manipur gi oina masina maram oirakanda atai jaga su government u pame harga di hekta thugai ba yaba toning ba tawba yaba poche sai da lakane ba adun masidi khoi punna thingnami na hoba ma change Okay. Lain kolgi miyam khatana tana Manipur gi miyam maruina koi Meitei population sing masi punna joint oina masi sanction mina ba understanding amalak mina ba sang han ozanil dum khata la che ozanil sona mo haidarase aro atopa awang lom du leirak amale ho male adon sa dum changaga hapet yeng mina se
hujik se maruina yes problem ani mang dalak male number 1 lenga ki na traga high court ki maike degi hairiba le inkhul gi area si pawba completely lauchalaba matung da high court ki area si chauna makoi gi tonga tonga ba court room sabo obi na traga hairiba recreation gi tonga tonga ba area sin sengot bu obi ai lejaramani adamana sarga fajana high court ki complex mapung phaba mal hengi habagi pandam da le inkhul se lokthok ken khalak male adugi keno sida lai wafum di le inkhul gi miam sida justice ama phangrabne jo justice se asagi relocate to budasu ama haire relocate mafam chana matik chana compensate to biraga mafam chana masi relocate to bitargadi lein khulgi miyamna ado area du duri yaga duri bra otherwise lein khulgi miyam bo mafam sidagi evict to ba mafam sidagi lokthok pa haibasi yam jawba conspiracy amani ai khoi bu mafam sidagi evict to draga su high court gi magi mathau ningthina dum tawjana magi complex sauna dum leijagani haina kanbi bra kamai yimbi kariguma relocate to wi ofum sin lengana phajana to bina ta huju phawbudadi relocation gi scheme jisu sham relocation scheme hade fraud ki relocation scheme ne na dum scheme ne na dum akoi gi lengkol gi tongan press release tha to budadi thengna jai kamai thami bi ai kariguma relocate ningthina to biraba rehabilitation compensation ningthina mafam amada pb targadi lengkol gi miyam ne yaga dori bra kamai thami bi 시드니 아코이나 군자싱시나 아코이나 탐닝이 탐자리시 할데호나 말함디 깨요디 아이고 마니푸르 하이코트세 아이고기 저스티스기다 목들 레이리네 마기 에리아더니 마나 하이코트 마이 마닝더니 레이 마이 마닝 하이세 모이레름 포데 마타두다 모이 그다이 라이로 고 탕디 레인 코나 하나 레저미니 마 모이 레이트리 마니푸르 하이코트세 아 카노다 마니푸르 하이코트 하이브라 카노 와티 하이코트나 레르미니 카노다 ada moi sida karam ma tam la ko kamai to ba da khoi da madu gi kai bo le sai ti ai tare hai lai ang khala se moi sida lai adu ga di ma moi na law duri lam si mi tari bra ta da bra kari gi moi na sida manipur government ga moi ga ma ra ga ada mai le na bising che jang tharam ji kamai tharak ge da khoi gi sida sai lam hang le hui dra si ji lam hang ji photo copy da na madu matamdu da koina congress ke high command Oscar Fernandez matamdu da koi una bai matamdu da ne hai ada moi high command gi lehingon si da chi khuntai la ta ta di hai bagi proof se tawna na bagi hairak pa hai tai ada kari gi no moi na matamdu da khoi gi kero se khoi gi labuk le ri se asugum hang khala photo ka baga khudak ta thare ada lam mi muk ta di congress ke matam da ri ko hai ba pose lengak tugi matam tugi congress oi hajabari ada akoina khangning di lengak tagi kai gumba sumai na nampu da loksen gari na khalle se akoi moi gi pide ya da pide pi ni habgi polam ko tawre na khalle si manipur high court si justice of temple ni han lairi ni high court ma ji manipur gi india go me india puna ma kini justice amne lai ni kari gi sida tari ba mi ji u da bno akoi sida lehingonda khunda tariba khunda khunmi singse mi lei haina udriba karamba justice pamba mar asina bu karma haina manipur india gi oina achum to odaba court no base sida manak ta lainariba leiriba mafami khunja sing ko udaba ngamdaba mina uba ngamdaba high court sida karma haina bharat ki achongba justice ma purak ngamdoi no si hangning ye ba koina lehingon khunja sing sina moida hangi si question ji adunida akoina khwaidigi hujikti akoi biobine khoju darkar oiba manipur gi natragana inda manipur government gi oiba darkar oiba lam loksan ba khosen ba tawno ko matamda karino kamai tawbuno hairiba leiriba lekai sida kamai tawri karino hairi chap chaba report ma piraba matungda lo tawbum tokba thabak ta tawgudabne adudi nata na saigi ras ngamme haidana ko asigi nampu hafuda thabak tawbi thabak sidi ko sungya yaroi adu relocation tor pataragadi adu hujiki adu akhoi gi madu gi option kai mu leite huji akhoi na pami sidi akhoi ni lengun khuja sing na leiri sia mahum sidi akhoi leng su mo mo habni okay lengun gi khuja sing na isagi hek pok padagi sida lejaraba ar khori khori no phom ta khori no phom tar mafam adi khoi sidi polok padagi na sarok padagi mahum sana dana sana bung ko jen jeng na lerpa lerak khulak hai batare masida lerba asang amancha dana sarok pa lamdamam khana ta hai lamdam je thado ga to mafam amada chalo habani compensation ngamo ko shong ngamo maram di keno di masigi mafam ji akoina leja eba khunje akoina pisakpi ngedagi khoi na phom tarabni ima ipa
ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯑꯇꯦꯛ ꯑꯀꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯥꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯊꯥꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯀꯣꯜꯂꯒ ꯆꯥꯎꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯐꯠꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥ ꯃꯤꯅ ꯇꯨꯀꯠꯆꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯗꯨꯅ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯕ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯐꯪꯖꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯖꯕꯅꯤ ꯁꯤꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯁꯤ Okay. ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯔ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯣꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯣꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯗꯤꯀ꯭ꯋꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯗꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯑꯦꯗꯤꯀ꯭ꯋꯦꯠꯂꯤ ꯀꯣꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯕꯗ ꯔꯤꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯔꯤꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯕꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨ ꯌꯧꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯔꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩ ꯏꯪꯈꯣꯜꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯤꯒꯜ ꯑꯦꯟड ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯝꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯅ ꯆꯠꯅꯕꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯒꯦ International law da yengseba yaurisi karino free informed consent of the affected people haibneba project ama la ko matamda sohan gadoriba miyamdo amasu sokadoriba miyamdo madugi ayaba aduga tat phat tawba information nataba achumba information si piraga khanaraga loina yaba ngateneba mi ngatene haibneba right adu itargadi then kon miyam da alternative option ama pige piroi haibase tawdringai da khwaidagi mathau tabase scientific survey haijineba right ko project se viable oibra oidabra project se maram sabra sadabra kun thugairaga haibase ma adu nainarani kun si sohan gadori se karino kamai tawbono haibase opna nainaraba matungda value estimation se tawgodawneba adu gi tawraba matungda adu itargadi kunja sida leiriba magi hujik leiriba punsirol amasung magi leiriba ecosystem sigi value ji holaba matungda simaina tawtargadi moigi fibam se hena phagani hena phagadaw mawong amada akoi sigi proposal se thamaji har kanda proposal ahum mari se thamaga kun mising ga khanaga dawneba madugi matungda kun mising na decide tawguneba sidana phare phatre akoi si katho amasi karamba conditions ta kathok pa yai karamba framework ta akoi su ya ba ya dagi haise koi khanaraga lepadawneba hujik sidi noisi kanone kari lamkhopani haidana hana maral sire ko hana shawhalle khoida ko dei ngamme adana namdana mundana la adagi di phagi pharangi type ta khoi gi photo ga kapaga namfu apu da tawra ka sida amaduna report ne na tawre ai hujik su hange ba di sida kari nimit ta kari basis ta kari gi scientific method apply tawra ga noi survey taw gi leite ba moida just PWD na tharak pa estimate amount tu ne ba PWD ai se survey taw gi compatible institute amara ba moida kari method legation in the sampling logi haibagi akoina sigi sampling si yare haibagi akoi su yauna soi togi ba leibra counter jura nateba arbitrarily decide tawuneba lamama da salaga mana me pholaga yenga si lamje akoina lord dawni sida si leibe kai haibase scientific method yauda ba da survey tawuneba madudagi torpa official bias amasung discrimination sida oira kan sida kamai tawdana moina honari se kamai tawdana khundari ba mi sing sida da magi rights opportunity se deny tawsige kamai tawdana government ki expenditure se minimize tawrga namthak hapu adagi namfu hapu je takai gi haibneba sidai da moina piriba alternative option haise karamba sensible oiba people na natraga khunjana yadoino haibneba aduna raj na alternative option je haidringai dane alternative option je maram chai sadi haibse khangna bidang ta ihan hanbada sampling method joint scientific survey je ase hana mathok tai haibneba high court ama project am pula ai herga hekta koi gi project pamba kangbu khrana thawdu su yaroeba mase public ki property ni public ki tax ki khongkoi pa paisa ni ko masi maram chai sadi lairaba mayam dagi I chupaga khongol liba sari sing jaina kara khunba moi khragi cricket field sana ba golf field sana ba natragna recreation sana ba amount ni nate kaise justifiable oibra oidabra haibneba adubu hana thorakpa khoi gi moi high court ki project ki demand di yam reasonable oiba within 18 to 20 khoi acres da oina feasible oibneba adu da the weak point yauri neba vertical expansion tawdriba karigino Delhi gi high court se building amadani leiri se kai kai da kayam chauge ba adu phare moi khar komna lejaning bani ko hairaga adu bawdu yarase ba odin lam karamba sing dal komsel laga lam mulak bagi wari neba aduna hojik manipur miyam na yengdoi se akhoi dagi khongol liba paisa se na shemi ba project sing se maram san season de masidagi kana kan doino kana roi doino kana mang doino tak doino si yengom tawi habineba aduna aduga ani nebo julai je hojik te khoina hairisi
high court ki expansion se justifiable oi de haibama adagi di project sabadagi shemdagi lampi thokpadagi ngasi wawda akoi da pirai besai thieng open nei mayam se da akoi dagi compensation tawbagi mawong namfu afuda akoi gi photo kapaga survey tawi hajim gi mawong mayam se aso was scam amane lawe ba koina asi so akoi prop tawbam changi ba investigate tawbam changi ba aduna justifiable oibra oi the price me yengba scam sigi koi investigation tawba aduga scientific survey tawra mutung dene kari ya dagi haje khanara kan dene akoi ki khundi leipak masa yam taba sakot pisi ki tongta saru ya jaba khunna makak neba adu gi matung da khanaga da wari neba alternative option tawi tok de bese nata bidanga sai gi alternative option na mang tharaga hangakpa wari se rasu project ke support tawu maleba nati si miyam na soina hangka da hangdu aina miyam na hangdringai da aina uza da hangorga di uza na hana information miyam da ai media sing da jo haijeri je du neba ai rasta keno lowe wari neba alternative option namang thabira kanu project se chumi nali amasung sum tawi tok di haibe question se masida khanna se haiba exactly aduna ngasai uzan khara di thambi khre maro na khoi gi khoi laying gol gi miyam si encroacher nati encroacher ne na ma brand to bugi wafam ma lei do jana madudi nati hawi ofum diga phongdu pigre ha tar adubu encroacher ne hana hui lengang na brand to rei ba na tra hairi se sigi maram se ngasai legitimize to wiana ba makoina pami ba lam area 21 acre obi extra du madu phangba yana bi dam thai badi orum bi adu madu manipur miyam da haidi khoi laying khol na ta ba na tra goji engross to di evict to ba pami ba mi khara chena ta ba ato mijam yam laying khol gi issues bu phajana digest to di mayam su lerem bi haitare aduna moi gi damak ta di masa moi di laying khol ni miyam de encroacher ni na ma khan gi tar ga di adu laying khol na changjal khon ji la ne khan gi du ni haitare aduna madu khan da gi damak ta si ado area da ju jana khada tham bi haitare karam haina koi di lamsi da pata ta ba se yawi ta da ba se yawi ba lamsi di organic body mo in ecosystem mo in le rakune ba pata ta da ba se mo gi se kui leiba kui dri ba gi amasung legitimate oi da ba gi nati ba pata piu haidana allotment order to o haidana koi na han mepse igi ba ko ki ba mayam ma le gre ba 70s 80s 90s ki adu noi di samna ba samna ba ya da ba kangbu ni noi di pangal le ta ba kangbu ni noi di support le ta ba kangbu ni dana corrupt oi ba system sin ne paisa ngai ba sangang ngai ba influence ngai ba da pata se deny to buni ba aduna laira ba legal ignorance legit ba shell legit ba shakti legit ba michang legit ba khunmi oi bagi pata se paidre ba paidre ga su threat lakte ba mayam nak sang ba hangoi ba mafam oi bani na government na han nei yangadra bani na masi mafam sida di karim kuma makhalam gi disturbance leitra bani na lair ba khunmi jing che nong gi chara tan ba suba nom ba torga hingjagi bani haiba madu mangna masagi ma khoi da adverse positions ki right se leiroi haibadi nate leibam thoi aduna ne nga sai evolutionary khoi gi village ecosystem gi approach ta gi yengba kan di Manipur Land Revenue Act 1960 se Reform Act 1960 se laktra gi mamang da gi khundara bane ba matam du da free akhoi kari akhoi land allotment lam pai ba sing da pi ga do bose masi to ho da bagi maram di si ngasai gi khomar ne na ha gi do sang bang goi ba tu ga jaba lai sing je mi oi na tha da ba hayang si si da boi ning ba yum don po akhoi apat akai da hing ba khunda mangje khra do ba mawa lo da ni na sang ga khun noi na survey do gi da bane ba adu gi adu ne ba ngasai hajari do ngasai gi data bias data data base to ba adu ga akhoi gi legal determinist adu ga keno se koi reductionist method ne hari se adune ba data da moi gi list entry to hokdi hai be wari ne ba kana na kari gi tawdrino hai be se koi question to dong ne hai ne ba otherwise khun si di mapung ba ba khul moi na khunda leita da na lakhra bane ba facilities me ama phangra bane ba matam gi DRDO na koi housing complex me ama saram gi wari leiri mai phangi electric phangi border list san grini akhoi se khun si da leite hai be gi praman na te ba khun si da koi de lei tawda bu yamna bias roi ba approach amaga loina na akhoi da pata system deny to gi wari ni pata gi khaktang questions na te ba pata ta ba mayam ma displace to khrewa haijel laga khochal laga nampu apu da village ecosystem ma koi lambi bak to gi khun yum ma ni takai ba du na te ba koi no ji high story rest story ba questions ti khun nam gi ecosystem hai bane ba masida yengri se individual plot lanai gi lamdu khata na te ba community gi plot mayam ma leiri ko irong nala ji ga irong village ga khoi ga leinari ba kunam di ching ji ga leinari ba mari akhoi ba khun jing ji ga neighborhood si ga khoi ga leinari ba mari khun ji da hauri ba marsi len si da phangi ba kambong dagi rungmong dagi nga dagi kari dagi lai mayam si gi mari ecosystem hai ba sida living and non living gi khoi gi dialectical material relations ma khak establish to rei ba si gi akhoi ba urban suburban gi network ma khak lai rei ba asi pumna mak si yeng ba kan da di ne ko lai hingon si
lay haibasigi pramandi oral account su legani aduga mayam living testimony me amam legane ba asi di system jina phatabagi system jina lairaba di upai registraba singse masidai dai da khoi gi kari haini magi legal entitlement pibi raga sakhon na ba hona da bagi reflection duni mase khunji da khun hana ta da bagi rights like bagi nati rights se khongaung na bani haibani da Okay. Yam phaja wafam singni thambiri se aduna magi scientific oiba yamna maram chaba makhal gi survey ama yamna openly tor matung se khunja sing yauna khunja sing ayab yauna tor matung se yamna justified ba mongdal thabak se paikha targa di khunja sing na su thoina waru bu global rhythm ni sidi nampu sapata super imposed tok mong da tor punina for the last more than 10 years 20 years pu phare 2005 te parga di ana sigi injustice adum tawrga la havena injustice not only huji 2005 ki matungda capital project lak pati ki tawbna ta basida hana lejer mu khunja mayam sing asisu 1940s tagi khunja sem ku matamda adum mayam sing indok piraga adum thamam ba tar kanamtana chang da hangoi ba ki bang sai oja nin thami ba sigi lambi ma pas bogla am da khunna jang bidla na lambi sida okay auto rickshaw thauja matamda thauri bari so thawun pa duna mamai khumjala thawi marathon khumjala thawi ha bagi aduk chawba discrimination ati indirect discrimination phawba dum tawram ne hatar armai to biram lam jenga sidi high court ki complex ama sabdi amna justify capital project ki high court haijar hoge capital project ki part mo bidi amna mafam chaba area amne khalak padagi ngasidi mayamna changda hangoiner mafam se masi lawna honak bani adu mafam se liba khunja sing di e da cheli ba khunja sing di e da ngasi hemoglobin bidi oramba yai madu gi hemoglobin da sarangna hona badam si akoi bidi lari ba ojana thami ki ba ojana kambung charak ba haitoi ama charu ba ising thau basi mayam sina aigi e oina seli bina hetare khunja sing mayam sing sigi aduna khulla se mutu phai basi khunja sing di magi lejari ba attachment magi entire question lo thokibna aduna siga mari lena khongjong mayam ma haukiba september hujik thajida heta september thajida khoi mayam thengna jare khoi governor di khoi rajban mamang du khongjong chenjan bangarang ra mosodum thengna jai aduna hojik phau sida government ge response kari lebi kana da memorandum khoi lok sabha gi rajya sabha gi mp khoi titular king lese masana job su intervene torpui mami di tari karam direction sa brick den khambi dara si se hek hawbadagi 2005 tege khogi movement se lakpa kanda Manipur da history orangani ne khale chahi ama makai sung leptana khoi relay hunger strike tawgi su lain kol orangani khale asi ba chahi ama makai sung leptana mafam simakta da khoina lek chadan haitare khoi khunja mayam sina tawrak pase adagi kanna adugi tawrak kan se ta khoi matam dugi union minister Oscar Fernandez sina 2007 da magi chithi me ibire khoi da okay sigi jaga se khoi kalani aduga noigi ihaudo matam khar lepkho haidna adumaina khoi lein ko ibirakhieba adumai tawde khoi gi khongjang ji handokkhibani asida natana khoi gi mamang da khongjang mayam ma khoi gi picture ku su khuljim kaibe yaro haina CSO mayam su mateng pangbirami human right group mayam ma adi Manipur ban bau lokthokjagi adu khoi khul pikpanina punghai ma tawr lotion gi si highway se thingaga namdana aduida asopan mayam yaugi si phaisin gi tear gas adagi rubber bullet mayam sagi adubu akhoi adudagi honarapuduna hanba leitana khoi honai tawdabu akhoi na mayam ju haibirangani asokoi bse hujibok kari gi tang taba ma leitri no haibase adu akhoi da sigi honarpa kansi da akhoi se yamna irang pamba sai haijagibdo irang pamba khulnate khoi democratically changkhan be aba khongjang mayam changkhali matam sarkar da taknar kan da haidi 20 years se defend tawra lakpani ngasai hai giba atop da people alternative mayam khoi yagide khoi khulsi da dum lengdan laini haibase dum adumaina madugi stain si dai hongdana akhoi adumai lakchabani adubo masidai da akhoi se sigi mafam sida hongnabagi da makte tongan ba akhoi politician mayam dagi su pressure mayam ma de atop influence mayam su lai hongdokhina ba natraga akhoi da pukning honghanna ba or natraga akhoi manung sida unity se thugai na ba mayam am lakhi ba ko du mayam da khoi mayam se face tawra kanda ngasi bau lakhi bani adubo sigi tangkak sigi yamna hoji oireba yamna burning oirpa sigi akhoi ngasi akhoi protest ka tawreba governor daga thomjalei posidi sengna haibada ngasai gi top dusra gi mafam sida akhoi hongalani haiba posi ngasai gi high court ki high level committee ma chief justice na preside tawra pangthokiba meeting ama 25 August phamgi sidai da DC Imphal ta khoigi ngasai instruction pi ba haitare makhoi se date 4 baung da leingol mi sing se allotment order piro aduga 10 days matam pira kan moi se hongdon gro evict tawgro relocate tawgro aduga moi gi eviction tawbagi thabak sisu DC Imphal na tawro aduga Imphal
West ki khoi gi se yam nungai bamna revenue dana Imphal East oiba police ki jurisdiction dana Imphal West oiba aduna Imphal West SP da instruction pira kana masi district tawro madu mathok da badu tawro haibagi adumba khoi administrative order ma haitare moi meeting gi ministry da yawrak pa haita madu pose khoina phangjabadagi khoina su ngasai haijagi ba khoi honorable MP adagi honorable speaker honorable MLA khoi kendagi ko sumai to na khoina unazara kanda pressure me ama pijai aduga masi tawbidana ba haitare ko aduga hojik se khoi da su yam chingna ba ma poisi kai no kanda PR leibanina nampuda ngasai atai gi lambi thong pakthokpagi hendokpagi thugai gi bado adumaina ngasai moi wakhandadi eviction ase dum chamana khalambe ado khoi sidi yam kuina mungnara ba adagi kuina su leira ba khulama hekta mogi PR ning ngami gaina pangtok torpodo adu su to hanjaning de bhai kitang sigi value ga si kanganing ba haitare lei posi kai no aibasi adugi poto khoina leiri ba khoigi leaders me am si da su khoina madugi pressure je tawjar kanda adu main tawbani aduga adugi mathakta amu administration da lebiri ba me am siga akhoi unazar kanda magi level da khoi unara kanda karino government na tawbir pose hayo kanda government gi leiba me am sin so akhoi su kaningi leingon je leingon ka su thugai ning mate adu khoi upai liti haiba me am singak to oiba okay maruna PR ge rules ma PR rules sina oirira na tra karino manungda haijen nai ra di khangde ko unaru mi sing je leingon di kaningi leingon di dum khangi khoi nungsi adi akhoi halaman bo adu thabak tawrami adu taw me am di leiba adi kuina leira bani na ko adu gi attachment di leira ga su kaya ini thabak tadi adum injalak aduna khoi DC masa sida lakpirami khoi mayam gi oiba wafam mayam phongdo gi ma munna tar chapi gi nongala order mai ta tholei karino khoi gyan ta aduna hojik se latest oina sa gi bido date 6 ngasi gi numit si pung 13 de meeting ama kawr kanda mafam du da allocate tawgi du khoi mayam sigi akhoi lottery tawrani yum ning kai de plot che yena bagi lottery lawo hana invite pisal aine plot khaktagi yum dis community gi adu kaim yaugde ba adu gi posela ine adu sidai da khoina nahan date 4 simakta da khoi manipur gi CSO mayam invite tawjar kanda public meeting khoi tawjagre madu so khoi kun kai biar haiba warif se dum lowri aduga CSO mayam ade te mayam bi hojik se support se tawminar kanda khul se kannabagi stand dani khoi ji leje se aduga alternative ki adu ngasa haiba mayam do madu khoi hojik ki oina khoi kaim kannaba leitri ko government na su khut lan thorak pasu leitri just moina piri ba jaga da hongo haiba se natana government na su noigi si tawge haiba kaim haiba pasu leitri akhoi na ju hekta akhoi di khun kaiba pamdi akhoi khun dagi hongoi haiba stand se dum leiri ba ado mina ju hairak tana akhoi na han heta du piu adu taw haiba du akhoi su hairoi ba ado leiri film se akhoi di sidagi adum hongdana leiba ado government na hairaga su kari tawba yage du dinga scientific survey ma tawr matungda kari lakadagi du di hayeng public ki apamba matungna konna khana pa adu hojiki oina di akhoi di khun se kaidana khul ji su leiba high court ki su mathok taba du leirabani na masida dum leirakanda khul se dum semgat minaba ko sustainable development du ne khoi pam ku lein khol gi myam na sudum asig mamang gi saru haitare hana kenu le rambai se ku TB hospital le area ga sedum pibda adum piribni habtare piribni haidi sidai da akhoi object tawgidre maramdi moisu sumba am leiba male mathok dam adubu cricket field semgal ame cricket match ama ni gum sanaram gada adedi chongjal leigre ada akhoi haidi leiminaraga di community gi ni moisu sano akhoi sida yum chage haba nate ko aseng bagi di leingoli property ni adang sa haibido kui na dei laba khun ama pata pai da ba gai lai se pata pai ram ba kana bu lege natra pata si ko na lak pane ba India ning tam jing di Manipur ning tam ngai degi leirak pa adu ma khul la mane ba len survey du di ko na lak pane ba aduna pata na han leram banate ba pata ji ko lak pane ba aduna adu i potla kan adi khoi property ma taseng na khoi leing na phatta bo ga di chi ching jing loi tum moi dro natra loi ansal loi dro ba khoi forest na u mai tha ba u yan ba thing de khoi khun na thing he ba yaroi na yalan de ba si lei ba pat ka se khoi thonjal yum sajan ba yadro lei ma se khoi loi thonjal mi pangai lesin ba ya ba kai dun mi am pusala khunda han ba ya ba ying bi ba khoi khunda ngasai yum chama tara hai je khoi yum mi masing khare hengkal ba 156 ka ne ba atopa pandi paning de maming community khare da di khul changa yum changa en tho ne ba se yamba natra yum changa hena thu do ba khulam ne se cricket ina da saur ko khagi kai dun khang da bi da ado masi to ba khoi khun na te ba khoi ado yamna khoi gi lam karamba chinga se khoi sajan ba dagi environment manghan ba dum ba ka pam ba kanglup na te ba khoi di khoi gi pokna pham lamdam khoi gi ipai pu se da aroi ba mathong mahim pang lei ba khoi di adang na di sigi attachment de leje ba khun ne ba ado siung ba khun lama hakta
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯒꯦꯠꯇꯨꯗꯤ ꯁꯣ ꯂꯣꯟꯖꯜꯂꯦꯕꯁꯦ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯟꯅꯖꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯖꯟꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯥꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑ ꯁꯥꯟꯅꯧ ꯃꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯦꯠꯇ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯟ ꯅꯨꯡ ꯄꯤꯖꯕ ꯌꯥꯏ ꯋꯥꯔꯤꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯧ ꯐꯠꯇꯕꯒꯤ ꯐꯥꯖꯜꯂꯒ ꯄꯨꯟꯖꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯃ ꯂꯧꯔꯦ ꯃꯊꯪ ꯁꯤ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯠꯀꯦꯒ ꯄꯨꯂꯞ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯎꯄꯥꯏꯗꯨ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯑꯉꯝꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧꯅꯤꯡꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯨ ꯅꯣꯏ ꯇꯧꯋꯤꯗꯣ ꯐꯅ ꯂꯥꯎꯒꯦꯔꯥ ꯈꯣꯡꯒꯦꯔꯥ ꯅꯋꯥ ꯂꯧꯗꯦ ꯁꯤएसओ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯋꯥ ꯂꯧꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯐꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯤꯠ ꯍꯣꯝ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯂꯩꯒꯦꯔꯥ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯒꯦꯔꯥ ꯐ꯭ꯂꯦꯠꯇ ꯂꯩꯔꯨꯔꯒꯁꯨ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯖꯕ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯨꯜ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯥ ꯗꯤꯁꯄꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯠꯄꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ Okay, khul asi mang mahai khulsida leiba khunjasing mayamsing asigi magi identity magi horukpham magi everything loina muthibaga samana den khunjasing nadi khulsi thado ga chat pasuang amoi relocation gi idea sig yaroi hana scientific oiba mong da yamna phajala survey tor matung da khunjasing ningthina ta thok tasin tawna matung sida decision mayam chu punna lomina gadabani haibagi wapum sini aduga hairiba khoi lambi si koi ngasai gi sanga khum da gi dum mathang thang changa ga lakpa lein khon gi lambi ni sigi lambi si ai oja malem ga ngasi dagi chahi tara muki mayada oja gi yum dai amukha sumani interview ma lobu laksa me odra oja unajagi hai tare maduda le ho lambi do hujise dum ler me hai tare oja aduna lein aduna si kana gi lambi no have the yes lein khol da budi ore but masi manipur gi lambi ne hai tare lambi ju bada dum khange manipur gi lam ora mane se mai ta udana lein khol gi su lambi se manipur gi lam ma moina oje pau dum yam ignore tor go le biri tare oja singa su wari sabagi tanja yam phangjari adu ima iben mayam su phami ima iben mayam da su haipetang wari hapet tawjaram ge कोई प्रेस की मियाते इसे लापी बा मालिका कोई लाइंगखोल की इमा इवेंट मैम रंग नहांसी लेप्तना कोई लेंगा की मार्केट की नोटिस लापदगी चाब थकप खंगना हरी खोरांग बखोसाव बा मी पाइबा मगलोइना अदुमक लेली अदुगा खोंजंगजु याम कंसंगसली अदुगु सिक्सु लेप्तना कोई खुनगी हेक मचिन सिदा लेप्रोसिगी हॉस्पिटल अकाइबा डिफंग ओरबसिगी मनिंग हाइतार sida khoi dum khongjang jang laga lairi wakan mi pham adu ima da hanak chagi ma kana da halak chagi ma ima da lak chagi ima khunje namdana evict tawni haibagi mafam lae ima ho ndi yaning dri reglenga ki makene di yaning na badna relocate to bini ado mafam da puthok bini ka su mayam di hairi ko adu ima hoi gi site gi puning da gi hata puning gi thamoi da leiba lengang na simadi mayek seng na tahanjaning haiba komai thambi yai अखोइदी मफमसिदा लेरकपसे ngasi ngarang nate 2090 40s की ममांगदगी लेराबा खुंजा सिंगनी चाही मरफु मौदा हेना लेराबा खुंदा लेतादना लेराबा खोइ प्रजा मियाम सिबु मखोइगी कैगुम्बा खरा मोइगी अचौ असांगी मखोइगी मचा मसुगी नत नुपी अंगांगी सानबम नतगना स्विमिंग पूल अम नतगा अमा मोइगी एनीगी दमकता अखोइबु वैल्यू लेतबा प्रजा मियाम सिबु अखोइगी हक मिओइबेगी हक सिबु कैमता वैल्यू लेतना मखोइना लौसन्ने हाबिसि अखोइदी याबा ngамoi अखोइ मखोइगी दरका ओइबा अखोइ लेकाइगी ओइबा तारागा मोइगी दरका ओइबदु अखोइ काथोखरे पीगरे मखोइदा पिथोखरे अदुगा लेहौरिबा मफम लेहौरिबा हुजिक लेइरिबा अखोइगी मफमसिदी अखोइ मखोइना फना हाइरासु अखोइ पीबा सोंगमoi मखोइना अखोइगी हक्तगी मखोइना हेना लुदे मोइ असाव असांग ओइरगसु सिरासु सिमिनानि हाइबगी फिरेपसिदा अखोइदी हुजिक लेंदना लेइरि अदुना लेइरिबे इमा इबेन सिंसिगी मचा मसु ngatani अखोइ सिदा मतम अमददि सोइनाइबनि रेपो सिनि हाइदना अखोइसे मपान थोकपा यादनगी लेइरे सेका जेनेरेशन लाकपगी मतुंगिना सेंको साकपा खरा उरअकांदा अहरंग अरंग खरा अकोकपा उरअकांदा मोइना लौसन्नि हाइबगी सिगी खुंबम अखोइ याबा सुंगंगमो हाइबसिदा अखोइ सब जाना सिरसु सिदोकनी अखोइ थेंगनानि हाइबसिदा लेपगा लेइरे अखोइदि हुजि ओके मतम साना इग्नोर तोरगा लेर मबल मसिबु हुजिक्ति मफम मसि लौछलगा कनम सेंगलगे सागलगे हरपतो खुंजासिंग याबा ngамoi नांगदि कदौले रुगे अदु हुजिक्ता लम ओइना lam nungsiba aduga lamjigi khunja budi nungsi dabagi mongsi tobiganu habi wafum singni ma singi dima imagi khoi kun je hongdoko habasi natraga khunse ebik torni habasi imana kai drum po lei basalu matam da halakpada imagi yumsu ler moidun hetare adu tar ima kari habini ima yum lander di ma yadoribo chigi bana hena phai akhoi je wana khanga bani sahi tara kunje aduna icha je bhawta
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯌꯨꯝ ꯊꯨꯗꯦꯛꯈꯤꯗꯩ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯏꯀꯥꯏꯖꯩ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯒꯦꯅ ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯅꯐꯥꯎ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯂꯦꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯦꯞꯅꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ Okay, mafam sidagi sungling lengra legin hebni ma. Ima gidi kamai kari hapam thabni lengakta. Ima hoina mafam mai da leira ibase sahi matam sangna khunda leitadana leira aba mafam ni sigi jaga je hatang makhoina tawira iba thabak si ima hoi thamoi yam sokna nongai jade ko hatang matam amagi thainagi ahal laman makhun masa yaudraba makhong makhut tatlaba makhoina amada thokna pochai mata leirure nakoi de leina pakani thograkanu haina tanhan biraba akhoina komai haraw ma tawbode ima lila yengu jena puthokpa matamda akhoina lila yeng bachatre ima hoina chawrani ko khoigi chawre koina lila yeng bachapem matamda ju nakoi ka dok tholaino nakoi de report sipak pane sida thungaga sida mayam ji launa ge haira nakoi mina leiroina adugumba makon basa yaudraba makong makut sonai raba makoina pomba macha masuni ngachi leikai sida khunda leita dana leiri bache adu nungai bi ai thaba mata yaude nongmagi sara tamaga churaga nomaga chajaba mioi haktani aduga makut masa yaudraba moina macha machu mahi maching tamanba lairing la su ithi jana tamanba chunga manba nate ngachi di sigi phibam ji yoroktana isa ai sujin ge loina charoktana mana nongan baga hajira chalui migi khongba lulang ko lui chek nung churui adugi hanjalaga matu macha thang na ba masa mabuk thana ba macha gi boy kolom laina ba achok wana honda dingai tanja jida makhoina takhaini makhoi gi chana bam ni hena lui makhoi gi bon chana bam moi gi cricket chana bam ni hena lui na achok koina khunda lai tar ba khongang ma bu takhaini lai ba che ima thamoi yam da sok dei ima yam nungai te lai ba koi khwai ma yam mak pani yam nungai te ibungo ima wai de lai gon pam ba de hena gamning aduna lai ba mayam na khoi gi nam ga lengbi rai ba mayam icha jing mayam da khoi na haijabadi ima jing bu nuk sibiu haurai ba satra satri ba ju nuk sibiu makhoi gi punsi bu ju kan biu makhoi di huji metik tha ga dau ba class ain tam ba ngang hak na phun ngai lai ri bani mayom ma kai te ga moina karam matam da lai rik tam noi no karam matam da lai rik pa doi no iskun halak ba de yom nei rang hidra na da ga ipa ima na ka di dau ngda ga khan ba makhoi na karam lai ma khan bu di lo ching thok na makhoi na lai rik pa ba da ba yaw doi no ba si puna ma ba je khwai mayam na lai hingon da lai ba khoi khwai ba nu si bi ra mok ta de lai hingon kungang ji bu kayan bi ga no hair ga tamdan jara ke Imana lengakta tawriba appeal manipur miyam da tawriba appeal sida khoi khunjida mi si bam ta yawbana te adu imana thamoi songna tawba appeal sida khoi yawbi riba imai bel ichechel mayam se mitagi pi ta dam ta yawdi haitar aduna inak no lariba khoi gi ngasai waja mayam se thambi khare justice ki temple ne haitar laisang sti justice mayam ma pi duini aduna ma hairiba justice ki temple se khara chawthok ki habane chawthok tu isida khunja mayam ma sok tore lain kholi mayam sok tore aru targadi justice pi ga duri but temple jina chawthok matamda temple sina sok tu isi mi mayam sok bhaji injustice ne tar aduna justice ki temple dona injustice phangador ba miyam singa sigi damakta kari ga damakta intervene tawdri bana hojik phawba habi yohang sini aduna koi su moto case na simu mayam su lenga singna adi maru ina court na khunja sing ki damakta khallaga kari tawbu yage habsi athu bade intervene tawbi mathok tai ngasa gi scientific survey tawbu du su lenga ke market gi tawbu mathok tai tawjasanu adu court ki sumagi responsibility have tare koi mayam ge right sing si kannab gi damakta tawum di thokko mali ima ha okay ima handiam moire tu ikut isa ju ji phau ju tali tari ko aduna ima wadi papam ju dei chuleng ne mugam jaroi ima wai ima wadi oi dui sibiu ima ai na gasu tawbu ngam ti ima ai di ima hoigi ne ima hoigi awaba ima hoigi pen da mayam se lengak ta manipur gi miyam da yogjasanu imana hari se ngasi hoigi governor oibe eke bhalla chief secretary oriba pk goel arigi leriba dc moi miyam se loi ta duini moi laga su yeng bigata bani lakpa ngamdraga su ngasi gi program si yenga soidra moi imagi thamoi dagi thole be pen da mayam se moi soidra ta bo sunu ima
ꯄꯤꯁꯛ ꯄꯤꯛꯉꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯀꯣ ꯄꯦꯐꯣꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯏꯕꯥ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯀꯅꯥꯝ ꯍꯟꯅ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯤꯁꯨ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯑꯩ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯁꯤꯔꯒꯅ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯀꯩ ꯈꯔ ꯄꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯛꯄ ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯏꯃꯥ ꯍꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯏꯃꯥ ꯍꯣꯏꯗꯤ sana pirsu pamde lupa pirsu pamde aigi ngocharabasu aigi khunjida noina lambi sembidраsu noina nongmadi hanna ingbidragasu sida thum leijage akogi khangpok sang sida thum leijage habani aduna noina aphaba sana yum sabiraju noina sabiru yum dur chaning de habagi wafam singni thambirise ima de kem hair roidro ima gi yum jawduine moina eviction tawje haije ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯟ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯦ ꯁꯤꯗꯪ ꯀꯟꯕꯤꯌꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯔꯁꯨ ꯁꯤꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ angangsingdi kem hangdro moju pawdara mani angangsingju bubu ima ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯨꯝꯃꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯕꯨꯕꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯥꯏ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯀꯞꯇꯅ ꯈꯣꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯣ ꯀꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯂꯩ ꯏꯪꯈꯣꯜꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯖꯔꯦ okay lay ingkhol kanbiyu save lay ingkhol ana siri irini save lay ingkhol bu kanbiyu habani lay ingkhol bu kan bai bas khul jibu khak kan banate when you save lay ingkhol camera son don san piro when you save lay ingkhol you are not saving only lay ingkhol you are saving the entire population the entire people see miyam sibu save to you habani lay ingkhol save to you na haise aduna sona ju imam su lay ima da su laksage ima oh ima to laksage aduna ko ima kari habiningi lengak ta kari habiningi lengak ki decision si handopio na mayam de hairi ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯦꯟꯖꯗꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯨꯡꯕꯨ ꯊꯥꯔꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯖꯤꯟꯅ ꯁꯤꯑꯒ ꯈꯣꯡ ꯅꯦꯠꯇ꯭ꯔ ꯆꯠꯄꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯔꯨꯝꯕ ꯄꯨꯕꯗ ꯌꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯨꯃꯥꯡ ꯀꯥꯔꯒꯅꯦ ꯌꯨꯝ ꯌꯧꯕ ꯐꯥꯎꯗ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯁꯣꯔ ꯊꯕꯦꯠ ꯍꯣꯗ ꯂꯥꯛꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯨꯛ ꯂꯨꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯁꯨꯡꯆꯠ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯖꯔꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯇꯝ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯈꯣꯡꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯍꯪꯕꯤꯗꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯟꯗꯅ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯇꯣꯡꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯕꯨ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯔ ꯇꯣꯡꯅꯔꯦ ꯁꯨꯗꯅ ꯅꯣꯝꯅ ꯆꯥꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯨꯝ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯁꯥꯕ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯁꯥꯖꯩ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯊꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯦꯟꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯏꯇꯅ ꯀꯥꯏꯍꯧ ꯍꯧꯔꯤꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯗꯔꯅꯥꯗ ꯐꯝꯕꯗꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯨꯕ ꯆꯠꯅꯕꯅꯤꯅ ꯉꯝꯅꯗꯕꯅꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯌꯥꯡꯈꯩꯁꯦ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯒꯤ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯅ ꯄꯩꯁా ꯇꯤꯡꯉꯒ ꯅꯦꯛꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯇꯧꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯂꯨꯄꯥ 3,000ꯒ ꯆꯥꯇ꯭ꯔꯨꯛ ꯆꯪꯈꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯅ ꯌꯦꯡꯕꯁꯦ ꯊꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯥꯏ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ hafta ama nupi amana hafta ji lenaraga akhoi je sada thakanga lenjarak pani kuirama matamida ngasi bawda tumina lerega mu kai horak paje thamoi ji puba ngamde hauji su lainga na yangjen biu isa isu mayam ni amata ka hen bigano amata sok panhan migano atho yangam moidena malem leiba sida jo mathoi ka agam bawo jage isa isu ni akabada ka bawo je bawo jage yamna piende angam bazina tawriba thabang mayam je sida leriba khungi nupa nupi loina ma leriba malem jina salu khuding na asok ton ba laite subada ju halengdra ba sabada su phangdra ma ngakta ni kumai irang thokpa yaksang da thaban jongbada leriba leisabi jing songning chatti chaning kadai da sanguda ge haidana sigi matek sida noma khang mate punga mani kha songa loisali kana ju tabi de kana ju ubi de 지금 마타옹제 이사징나 라잉에다 꼼나 라이나 실라가 아무것도 ꯉꯥꯛꯄꯤꯗꯅ 군자지 본다 까비 하이나 니자니 시 하르가 이수할로 산데라게 야 뭐지 이마주 하이비닝 브로 kai 하이비닝 이 보닝기 와펌 ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤꯕꯨ ꯑꯩꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ 10ꯒ 8ꯗꯤ ꯑꯌꯨꯝ ꯄꯟꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯖꯦꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯖꯦ ꯅꯦꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤ ꯑꯅꯥꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯐꯤꯕꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯈꯨꯟ ꯃꯁꯥ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ
mana poi maga pomine be machi jina igi nupaji yokpi rei agi ima jina igi nupaji yokpi rakte ado du yamna phibam chadana thambira maga mogi namtu mapamang khangdana moina magi khungang du da hanjinak pa yara roi noi di narabani haidana thanga leibak tagini agi ine bokse noi thanga sida hanjinak pa yara roi haida phiyo maga hanjing du na sida layenga thingkalambadagi moi kalam ban yengbi rakhide ado agi moi chada lawdadana aigi puroiba moi poe wa moi direct tamningai direct dana no magi double ti mache mache yen baje jo laga pinjin lay pinjin lay laga tamak bane kaya amwana hinga amgani ha baje moi na nongbo yengjin bidraga hauji kitang saphara matamjida isa isu kitang mami mamai pang aba matamjida moina mana koibu tang haibi gani nei be yaroi haibase akoi thamoi da pende akoi di siraju hingaju koi lain ko lai balai bak de koi songo hong bang moi moina koi bu hong da ba ya de na koi bu haira ka ju koi di thau haira mai thar koi sini pulap lain go na lai ba miam je koi pulap mafam jida sini mafam jida hongoi adula koi di moina hala lai ko mafam je moina hala khangbi de ba bonjong narak bonjong nambi dairam dreamni mafam je khongbam ma khongnam mang gak tani dairam mi je siting khang gak tani dairam mi je ado ahan jing ba ko yaw da ba jing dina ne processing dina yalaga tingang do yalaga singdo thamaga yolaga masagi masugi thangna ba tawraini matam duda moina adungum ba wabdi yeng bidraga hojik safara ba matam jida moina jaga je nei ba yeng ba nungai ba matam jida loksit ngani do hairei ba je akoi pende aduna mafam jida gi koi chungong hong bang amoi adura isa isu koi pulap mai thara koi sini si hai ga okay lenga ki maike de ki pek doriba mafam singa do phana nungai bo isenu khulsida phana wa bo isenu mafam si thadoga sungja chatpa ngamoi haiba khunja singi apunba opinion haiba tare thamoi gi oiba wafam kenoda lenga ki maike de gi option pire hoji khui oja malem na su thambi khare Geetchandra na su thambi khare oja Anil su thambi khare lenga ki maike de gi khui order thoktana dc gi maike de gi ngasi si top dosera da anoba mafam amagi 30 by 40 feet ki foot kunthra pakpa foot kunthra sangba plot haiba tare plot namam adusu only 110 household yung khagtagi masi 2010 da tawgiba makoi gi report hai ta ngasai combing operation gi type ta ma lakhi bu maduda lawgiba report ma tuna yum thong ji sam tara lai an paraga du dine du hujik yum thong ji sam gi yang khai taruk ni lai as many as 156 households adu 110 du gi damakta lampirani khalu law habni ngasi kanam chate nobody is going there moine piri basana gi yum oibe ya sana gi lam oibe ing kholobi kanam pamti koi pallasu mallasu dekhom lenang marto lengang na eng sa haja ki ba sembi da lambi orga so koi sum lejage upun marakte ing jage sede hingo idna sum mayam changdana injel laga for the last many years the nam dana thambirak mani adu ngasi amu discrimination after discrimination mayam tor matung da ngasi su amuk ka hanna discriminate to wen atom amada evict to wani relocate to wani habasi lamda masigi miyam na sunga yabang ngamloi habi yohum duni wafum masigalo na hari wafum si manipur gi lengang na manipur lengang si usi koi gi akoina khanjaba elected representatives sing di suspended animation da leibna mar moiraga makoi di tawning tar su tawang amam da ya but they can do something because they are our representatives akoi mute ngaktani adu hojik se president's rules gelenga leibni na president's rules ki manung se the bureaucrats officer mayam singa sina kwaiji chawbro lowi moi ayamana manipur macha ngaktani that they do understand Meitei law they do understand Manipuri adu ngasi nga mayam se soina understand tawirang ning khali and some of you may not understand Manipuri because you belong to other state, that's why you don't understand Meitei law or Manipuri, but you might have understood the emotions shown by the mothers of Ima LIKL. So by understanding those emotions, you need to do something to save the people and to save the village. LIKL. Wapa masiga loina na ngasigo enadi. Yamna emotional oiba, yamna puning nungsibat not siga loina na. Beyond headlines ke research matang solution jagi Manipur miyam bukrum jari SKTV Manipur miyam gi khonjel ni voice ni expression ni this is the expression of the people of Manipur and the state Manipur when you support SKTV you are fundamentally supporting the people of Manipur.
So keep supporting Manipur. Keep watching SKTV. Thank you so much. Kurumjal. Lengsin biro Santos Electronics Singjamai Leksangthem Lekai. ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯀꯨꯞ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯋꯥꯁꯤꯡ ꯃꯦꯆꯤꯟ, ꯐ꯭ꯔꯤꯖ, ꯇꯤꯚꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯤꯡ ꯍꯣꯜꯁꯦꯜ ꯔꯦꯠꯇ ꯐꯪꯍꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯣꯝ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ Santos Electronics Singjamai Leksangthem Lekaida adom-adomgi yumda changdraba yadraba potlamsing amadi angangi sanapot makhal suna phanghanjari. ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯕꯤꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯕ ꯑꯗꯨꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯁꯟꯇꯣꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯁ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯣꯡ ꯂꯥꯎꯅ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅ EMI ꯗ ꯊꯤꯕꯤꯔꯒ ꯂꯧꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ Santos Electronics Singjamai Leksangthem Lekai.